Barbie in the house, rap ni wowe wankujije. Barbie in the house, rap ni wowe wankujije. Yo ufubitse, yowe namize, mvunu nyunge, ndashaka nguyize. Emera rap yanjye hiti basi mbeho cudanga. Yo ufubitse, yowe namize, mvunu nyunge, ndashaka nguyize. Emera rap yanjye hiti basi mbeho cudanga. Rap urabizi ni wowe watumye mpera ibyapa. Sinanze kwiga ngo nkore ibido nk'abajama banje. Bayigicibwa mu muryango kandi nkora ibyonzi. Nisaze mu nzitane, buzima ntibutane. Dore nduzuye agahinda, mora kumara agahinda. Nubwo natojwe kuba intore, ntebejwe n'ibitore. Ndashaka mene bayone, cyangwa mene balone. Ndashaka mbanyomoze, fata umuheto ngufore. Babaswa ku rutonde, babizimba budashonje. Bazi ko nota nkonje, umva iyo nyundo bahonze. Ejo bazaza batonze, babona ku rutonde. Yo ufubitse, yowe namize, mvunu nyunge, ndashaka nguyize. Emera rap yanjye hiti basi mbeho cudanga. Yo ufubitse, yowe namize, mvunu nyunge, ndashaka nguyize. Emera rap yanjye hiti basi mbeho cudanga. Nasuditse ibigoma byinshi bafata nkuri kuyaga. Dore ko nta muhanuzi wabo wanarohwa mu manga. Niyo wasura umuhanga banaguta mu bishanga, wanaturika imanga. Bengagize ububabare, hano hakora imibare. Serega yukariture, shakisha ahantu ture. Babisha bakubure, werega pusha mabure. Nurwadideho Todoma, sijya wateje korona. Naguza naho ibikoma, nasaze twabivoma. Sinkomoka mu badoma, kereka wenda mama. Nk'imitobe y'ibihama, niwese mubera ibamba. Turi ku karubanda, fase zifata nk'imbamba. Twifashisha ku rugamba, zirakiza zikanabamba. Dutega ababyina amahamba. Yo ufubitse, yowe namize, mvunu nyunge, ndashaka nguyize. Emera rap yanjye hiti basi mbeho cudanga. Yo ufubitse, yowe namize, mvunu nyunge, ndashaka nguyize. Emera rap yanjye hiti basi mbeho cudanga. Yo ufubitse, yowe namize, mvunu nyunge, ndashaka nguyize. Emera rap yanjye hiti basi mbeho cudanga. Smartphone yawe yaraguhenze, none ngo uyishyize mu maboko atabyigiye ngo bayigukorere. Oya, yishyira abatekinisiye b'umwuga ba Isatech iherereye mu mujyi kwa Makuza ahateganye n'umusigiti. Bayigukorere kinyamwuga. Muri Isatech bakora telefone z'ubwoko bwose muri serivisi zikurikira: gukora cyangwa gusimbura bateri, gusimbura screen yangiritse, gukora cyangwa gusimbura aho ucomeka charger kuri telefone, charging port, gukora kamera itagikora neza cyangwa kuyisimbura. Tunagufitiye abatekinisiye bakora za projecteri, kandi uzadusangana accessoires za telefone nka covers, chargers, screen protectors, camera protectors. Sanga Isatech ku mbuga nkoranyambaga za Instagram, TikTok na Facebook. Wanaduhamagara kuri 0785 104 091. Yes, welcome back my people. Aracyari umuhungu wanyu Sakarada Premier. Uyu munsi nkaba nisanze muri Kwizerwa Arts Furniture, aho nje kubereka ibyiza biri muri Kwizerwa Arts Furniture. Muri make nje kubereka ikintu kijyanye na furniture, ibintu byo mu nzu bijyanye na furniture. Guys, come with me, let me show you this. Yes, kuri wantu mukunda intebe za kwiri, nazo twazibazaniye intebe nziza cyane cyane ko ubungubu izi ntebe umva niyo wamena ha amazi bimeze gute ntacyo yaba kabisa. Abantebe za original, intebe nziza cyane cyane ko ubungubu niyo utanze order zigusanga iwawe. Oh la 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 la, Kwizerwa Arts Furniture ibintu n'uburyohe. Muri Kwizerwa Arts Furniture tubafitiye intebe nziza ewana, za ntebe ku buryo washyiriwa ewana ugiye gushaka umugore niba namukwime ewana. Hano ibintu aba ari fresh kabisa. Si ibyo gusa, tubafitiye ibintu byinshi bigiye bitandukanye kuri ba bantu bamukeneye gukoresha ama office cyangwa se amameza yo mu mabiro. Turayafite meza cyane, wanaza unabishatse ugatanga commande nayo turayigukorera. Si ibyo gusa, tubafitiye ku bantu bashaka imisego, ama bed cover, byose rari muri Kwizerwa Arts Furniture.
ibintu bijyanye n'amarido nayo turayafite hano ngaho nkuko muyabona hano. Yes, guess what, on top of that guys, let me tell you this, ku bantu muba mumaze nko kubaka inzu wibaza ngo ese mu nzu zashyiramo ibiki, cyane cyane by'ubwoko bwa furniture, either intebe, ibitanda, utubati, amasaramanje, muri Kwizerwa Arts Furniture uraza ukatwereka inzu yawe uko imeze, hanyuma mu gihe kingana n'ukwezi kumwe utaha mu nzu yawe ibintu byose twamaze kubigushyiramo. Kandi iyo promotion muri zimera z'umwaka ibiciro twabikubise hasi. Muri make muri Kwizerwa Arts Furniture ibintu ni uburyohe guys, mutugane natwe iwanyu tuhakeje ko birabaje kubona umuntu ari umusirimu atuye ahantu hasa nabi guys. Thank you. No mungu wa Sankara Da Premier hamwe na Kwizerwa Arts Furniture. God bless. Ndakubwiye Eric Tech yaje nk'igisubizo ku banyarwanda. Nari mfite ibibazo by'ibikoresho byanjye by'ikoranabuhanga. Byari byarananiye pe. Ariko aho nagereye kwa Eric Tech ibikoresho byanjye byose by'ikoranabuhanga karakemutse. Eric Tech ubu ndishimye ni wabyumva. Kwa Eric Tech bazananjye Sankara ajya gukoresha. Tubafite ibikoresho ni naho tugurira ibikoresho byose za laptop, desktop, amakamera zino za CCTV cameras yabiri by'amanyarwanda ndetse n'itagendanwa cyangwa desktop guhera ku bihumbi 80. Ntabwo ari ibyo gusa, tubafite CCTV cameras zicunga umutekano wawe cyangwa se mu kazi kawe. Ibikoresho byose by'ikoranabuhanga byananiranye tubikora mu kanya nk'ako guhumbya bikaba bishya mu masegonda make cyane kwa Eric Tech. Akira abanyeshuri bashya mu bijyanye na IT, electronics ndetse kandi igitangaje kwa Eric Tech bigisha computer ariko ku mafaranga make cyane n'ibindi ku giciro nk'icy'umuneke hagati y'isoko na station cyangwa se mu mujyi kwa Rubangura. Ni mutugane tubafashe kuko dufite ibikoresho byongera ubumenyi bwanyu. Amarembo yacu ahora-kinguye. Ku bindi bisobanuro hamagara nimero ziri kuri ekara yawe. Nimero nizo ngizo 0782510099 Eric Tech niwe muvugana noneho. Urumva ibaza nawe Sankara aho mbavuzi ni banyarwanda mujyana abana banyu kwa Eric Tech bakora iki bahinduke ba Bill Gates biga computer quand même encore présent. Aya boss the asylum presents filime yisukande mukanure cyane by the flight 666 radio gatandatu Illuminata. Ko filime tuyitangiye mwari mumaze icyo mumbwira ngo Sankara gohora goze mwicare mu ryo namwe mugoro twite iyi filime ntabwo wemere kuyireba. Tangiye batwereka mu cyo atandukanye umugabo zagenda gazitega abakobwa mukanure cyane gati iyo mubona gatandatu tushaburangira mu ubwoba iyo mbonye gatandatu mwari mumaze icyo mumbwira ngo Sankara wagiye kuri YouTube. Yes ndiyo muzajya musanga ibiganiro by'ubwenge YouTube channel yanjye na ni Sankara Da Premier. Abantu banje mugere mukore subscribe mugere mu support nyabona mushyikiriga nyabona erega nimwe muntuze buri ubwo mutama menshi arega mukore subscribe kuri YouTube channel yacu tujye dukomeza tubane buri hamwe hose. Mama kuragezweho kujya filime yiswe Friday 666 cyangwa se indege gatandatu banda yari tujya mu ndege. Hari indege zavaga namwe zerekeza ahandi. Uriya mbare gatandatu mu witondere babanza kubahereza amazi cyaro meze neza huko muzira ari by'indege cyaro meze neza. Bari bafite ubwoba rugamba yatinye tujya kunyenda mu ndege. Ladies and gentlemen, cabin crew, please remain. Ati bagore namwe bagabo ni cabin crew mugwe muri mu gicaro byanyu. Hari inkuba mu kirere nyinshi cyane n'imvura ni nyinshi mwambara imikandara yanyu. Belt signs on for the time being. Ati baye byiza mwamufunze imikandara kare mwicare mwigame. Your skies here in a bit. Ikirere turimo nagari cyiza harimo inkuba nyinshi n'imiyaba n'imiyaga myinshi. Keep those seat belts fastened. Ati rwose seat belts muzifunga neza cyane. So much for your patience. Rwose mwakoze bwo kwihangana. Once we reach clear skies. Ati cyose mwakenera rwose murambwira nitujya mu kirere cyiza murakomeza rwose mwicare mu ngo mwari bisanzwe. Bafite makuba hakurya mugenzi inkuba ni nyinshi mu kirere. Can you check the ATIS? Wabonye ATIS cyangwa The weather report. See when we might break through. Mane dufasha inaho tugiye ku kibuga cy'indege dusanga ikirere kimeze neza. Mane gafite ubwoba. Hana arabari mugezi barimo aragira telefone nazo zirazima network zirabura. Bano ni ba flight attendant nabarangije nko pilot ababwiye ati mwese muhambira imikandara yanyu bagenda baramu dufitoni couple. He never has. Kuchabye batajya baseka mu mafoto nako bajya bakunda guseka kubera iki se? Turi bari mafoto abaseka
Even in my baby photos, he would just like hold me ati rwose na papa nyine mafoto yanjye kera nteruye yabaga arakaye and just be like, probably something I did. ni uko yimereye papa wanjye ukiri n'umwana cyane haruguru umuzana kujyana wabo batakwishimiye akakumenya ko batajya baseka akorana ko mama yishimye They did not ababyeyi bawe baranyanga cyangwa hate you. ntabwo bakwanga sheri That's just how they are. Oh, you're just saying that? ntabwo navuze ko banyanga gusa nyine With you, sheri urabona ndagukunda because I love you, they love you too. rero kuba ngukunda n'ababyeyi banjye baragukunda And even if they hate your guts, they're still 2,600 miles away. sheri ibyo wibitindaho dusigaje amayero nkeya tukagera aho tugiye umukobwa yarimo agenda areba udufoto Well, Raisinette loved me. mana imwe nawe rezonete yari yankunze Yeah. mana yarishimishije cyane Shit going on in my brain doesn't matter. ati biri mu bitekerezo zawe n'iz'abandi ntabwo biri ngombwa Yeah. ariko nuko ibintu byose bimeze neza Smiling. Yeah. kandi warakoze kubwo kumwenyura My pleasure. ni iby'agaciro ni kupura ariko indege barimo indege hey! ikirere kimeze nabi ba pilot baracangaye nayo hari ikintu ubona ra ntacyahindutse Unavoidable. Projections are all over the place. hari projections ziri buri hamwe hose MCs. ariko rwose hano kuri MCC nta kintu ndimo ndabona Great. ni agatambaro kaba kari imbere ya pilot buriya ba pilot batwara ari babiri ariko baba bagenda bafashanya It's like this thing is following us. ariko maze hari ikintu kiri kudukurikirana bane indege muro controle mu kirere maniga hakuno ariko se hari wakanze hano nzogera kugira rero ko bamumufasha hano abari nzogera ba flight attendant It's doing my bag. yewe ni 25 a genda umurebe buriya mu ndege abantu umuntu aba yicaye kurya kandi akunzogera bakaba baza gukora iki kumufasha yega Yes, sir. What can I do for you? nagufasha iki Please tell the pilot to not crash the plane. ndakwizongera ubwire pilot atagongesha indege Right. atakurayishingisha Assure you that he's already considered. ibyo arabizi rwose In the same flight as me. sinzi niba abantu badafite ubwoba nkanjye Can I get you something? ushakira ikintu cyo kunywa nk'amazi My medicine, hari imiti mfite mu gikapu it's in my bag. iri mu gikapu Sure. Is it in your carry-on? akakanza ndebere igikapu wakiza mu kanyano My suitcase. oya ni muri varisi nini Oh, sir. If you checked your luggage at the airport, ati rwose niba utabereye kuri airport Can't get- ngo bafashe imiti yawe yibanze wigendane No. ntabwo twajya ahantu hari imizigo rwose ngo tuvaneyo umuzigo wawe Hey, what if it's an emergency? ndetse usanze ari uburwayi bufite muri janse bukeneye imiti kuyinywa nona sir, nyakubahwa umbabarire I can get you a headset. nakuzanira ekuteri umusego wenda n'ikiringiti ushakira amazi Just knowing that we could crash any mana afite ubwoba ndi kumva indege ishobora kuba yagonga igiceri cyo cyose ko yakurashinga marega amaze ataramenyere kugenda mu ndege ufitemo akantu kakoba yewe Oh, what a little heartbreaker. mbega akana keza mana kameze nka nsenya mgugugu hano arafite imyaka 4 Age. mbega imyaka myiza I can see the look on her face when she sees you. ati rwose ubu ndimo ndabona umwana burya ari bwishime nakubona nka papa utashye I'd be happy to see any look on her face. ati rero nibwo ndabonezerwa mbona yishimye Employed for 24 months now. maze rwose amezi 28 ubwo ni imyaka 2 nataha Only thing I could think about was her and her mom. ubu ndacyeka ari kumwe na mama we Soldier? ese uri umusoja uri umusirikare ndazanye muri Army Ranger How much more time do you have left? none se usigaje igihe kingana iki Well, it was delayed in Paris. The only flight ati twatinze turi i Paris that was to LAX. indege rwose atujya muri Lax 5 hours to New York, and then ati amasaha make nageze muri New York I got to see my family. fata imodoka y'isaha imwe ndageze mu rugo manu buri gikundiro Oh, I'll say. mbega byiza asa wa mukobwa ukora mu ndege They're getting restless. abaturage batangiye kurambirwa Hopefully we break through this before they... ntabwo abantu bari tuzi ino miro abaturi bicamo nazo nkuba Nervous, so. Anyone need anything now, though? Oh, yeah. abantu bagira icyo bashyira nyine umbwira sibyo Please. banza umereze ikiringiti kimwe n'agacupa k'amazi akira n'akaringiti Thank you, Liam. urakoze Liam yikorera hakuno mu ndege hano hari undi mugabo nawe nk'inkuba kubita nawe imba arasoma agatabo banza arunguruka hanze kumbe anafite imbunda umwe bari mu ndege arayibona wow umugabo yitwaje intwari niba ari ikiyebeje ni kunepa ubona ko umukobwa yayibonye subizaho ikote neza yewe Don't worry. ntugire ikibazo Supposed to have it. nemereye kuba natunga imbunda mu ndege Sorry, I wasn't worried. yewe ntabwo nari mpangayikishijwe n'ibyo nawe ntiyabitindaho I'm lying, I was worried. naho nakubeshye nari mpangayitse umugabo arangije avanayo baji y'akazi ni umusirikari Name's Thaddeus. bayita Thaddeus
U.S. Air Marshal. The US Air Marshal. Buriya muri Amerika nyuma y'uko ibitero byagiye bitega indege nyinshi cyane bafashe umwanzuro ko buri ndege izajya haguruka muri Amerika agomba kuba harimo umugenzi w'umusirikare ugomba kuba yasaye nk'ikihebe akaba yatabara umugenzi ni Thaddeus. Ni US Air Marshal. Air Field Marshal. Flight deck. Flight deck. Can I get you guys anything? Nabazana icyo kurya cyangwa icyo kunywa. I think we're good, thanks, Alice. Tumeze neza Alice. Everything good back there? Aya nyuma yemeze biti. We had one passenger ask that you guys not crash the plane. Dufitemo umugenzi umwe atubwiye ngo rwose mukurashingisha indege. Ntagire ikibazo. Let me know if you guys need something, just ring. Ariko namwe mugize icyo mukenera mwamenyesha. Sawa urakoze turakubwira. Ni Kalisi. Everything all right back there? Binyuma yemeze neza ra? Seems good. Bisa nk'ari byiza. Just checking in. Nali twatubazaga natwe tumeze. Would have been nice if JFK gave us a heads up on this storm before takeoff. Ndege JFK dutwara rwose muri iyi storm cyangwa se muri bino bihe turimo ntabwo ari sawa cyane. Seen a storm this big. Ariko ntabwoba. Ikirere cyaza kumera neza. Seeing the moment we were off the ground. Ati rwose nugira urwikekwe byose ni sawa cyane. These domestic red eyes are a nightmare too. Maso yatuka rwose usanga ari inzozi mbi ariko Sure, but after nabirenze bana. you know. Baragenda bagana mugenzi wa pilot ebyiri barafashanya. All the coffee in the world, my friend. Ataraka n'umuntu unakoresha ikawa yo ntwaye indege ni ikawa ya mbere ku isi. Any plans for New York? Ese hari n'imipango bafite muri New York. Had a hot date. Man, ifite kuki tuzasohokana. Beautiful woman you've ever seen. Ati niwe mugore mwiza nigeze mbona muri iyi si. What's her name? Yitwa nde? Don't know yet. Ntago ndamenya izina rye. Twateretane online ni ibyo ngibyo nta bindi birenze. Rangije. Hano ko muzi by'indege banashaka utuntu tw'uduporezo. Better? Maybe. Ikirenge cyari sawa na wenda ko biri. To fly, like if you can't do it. Berekana abantu batijya kugenda mu ndege kubera gutinya ikirere. I don't think it's the flying. Ntabwo nacyo gatari kubera ikirere. Tube that resembles a penis while thinking about falling in. Erega yanakwihambira kanikomeza ino ryiza n'izigenda zizunguza. Think of. Man, nagamye no gutekereza. Giant penis or the falling and exploding? Uri ufite ubwoba bwakabanda nini cyangwa indege kuba yaturika. Barabazaga kuko icyo gatinya. Ndati byombi bitinya byombi. Planes? Nawe utinya indege se? I'm afraid of a lot of things, but Ntabwo nyine ibintu byinshi. flying isn't one of them. Ariko mu byo ntatinya n'indege kujya mu ndege ntabwo mbitinya. It's a beautiful thing we do. Mana kuba turana nabyo ni ibintu byiza. Up here in the darkness where no one can see us? Ibaze ko turana mu kirere ayo n'umuntu atatubona nta n'inyoni yaba yatubona. How long has it been? Like 3. Maze kingana iki mu ndege? Ndatinya imyaka 3. Akora muri kano kazi. Bagiraho hari undi wasonnye. I'm busy. Ndi bize ndimo nazinga amakuba nuza ibiringiti gendera mu muntu ukomanze. Maniga mu yakari nyita reka afite ubwoba. Maniga runguruka hanze. Maniga giza gutya. Abona ikintu cyoza umuntu mu ndege. Sihora mwansabye mwitare muri cyo. Nakubwiye bitara turajyombo cyo kirimo. Abana mu kirere inkuba mu bihe. Maniga urebe. Maniga ari mu ndege. Arimo arabona ibintu bidaha niba sinzi ariko. Ntawe kintu mbonera. Maniga arebye neza. Ngwino. Maniga kubera ubwoba. Maniga areba neza. Nta kintu mbonera. Ngwino. Arakomeza arareba. Ngwino kapfa. Maniga agera mu bwoba. Highway. Maniga arikaze. What's on the way? Hari ikintu mbonye. Mbonye umuntu ari marama magara. You need to take Umuntu arwamagara sara umuntu mu kirere. Hari ikintu mbonye tuza mwana. Is everyone shaking up? Wanyweye urumogi cyangwa ni kitapimpa. Wanyweye ibiki wacomye. Wafashe mugo cyangwa. Take your seat, okay? Banza wicare utuze sibyo. There's nothing like that out there. I can assure you that. Ndakwizeza ko nta kintu ubonye. Take a seat. Take your seat subiraho wicare. Excuse me. Nkeneye bonetse gato. Maniga aratambuka. Sasa bari bicaranye neza cyangwa urumogi cyangwa. Oh, sir, I'm sorry. You can't use the bathroom. Ntukoreshe ubwiherero umva. Uretse ayifungiranamo indani. Okay. Buriya abantu bakora mu ndege ntabwo ajya gutongana n'abakiriya. Umeze neza. Harimo wa musirikare uvuye umaze imyaka 2 adataha. Harimo na Air Marshal. Excuse me? What's that? Yewe nibi kiri kujya mbere. It's just nerves. Nubwo bagize nabindi. Has everyone. Hari abantu bakongera kujyana mu ndege. This flight all the time. This is the worst I've seen it. Mbona ko n'ubwa mbere mbibonye. Do you live in Los Angeles? Utuye muri Los Angeles. Well, my parents do.
We were just there on vacation. ati niba ababyeyi banjye batuye tuvuye muri vacation ariko tuye muri New York muri Brooklyn. Honeymoon, really? Mana mtwe tufite muri honeymoon. Wow, felicitation. Let me ask you something. So Nakubaza. when a passenger is more out of control, like more than that. Ese iyo umuntu mugenzi ananiwe kwikontrola bigenda bite? Generally, these situations resolve themselves. Ati ibyo ni ibintu byikemura kenshi. We have protocols in place. Ariko sibyo ko murayidura n'ibintu bitandukanye ariko turabikemura. That's scary. Byari biteye ubwoba. I said these situations usually resolve themselves. Anabwo ibintu zino sose birikemura urumva ko amara mwanya mu ndege agera akamenyera paka tugeze iyo tugiye. Ariko maniga afite ikintu abonye. Maniga kuba rubwo bazamubwiye rero. Bamugize umusazi. Baravuze ngo ndimo ndabwo ibiyobyabwenge mana kubera. Maniga babacetse ko ngo y'urumogi yacomye. Kumbe yari afite icyo abonye. Kumbe maniga namubwiye rero. Hey! Maniga aywe maniga bazwi yacomye kumbe maniga afite ibyo murabona mu ndege. Maniga afite ibyo barabona mu ndege abandi batarimo barabona. Maniga vayo. Aywe. Nakubwiye ngo Sankara turashaka wala mwicare muri ryo show. Ntabwo nakwiza ndimo nabona mu ndege. Cyagerageje kumfata iki kigufata umugore muri miruwari. Maniga sasa ameze nk'uwacomye. Need help? Umva turagufasha. Air Marshal, everything's fine. Umva nywa Air Marshal mumfasha nyine cyo cyazanye mu ndege gufasha abantu nk'aba. Uyu muntu ashaka n'ikiye babona ateze nk'igisasu. Ashaka ko yacikira. Dore Maniga ngo sasa wa Air Marshal ngo aramufata. Narumaji nangweye muri miruwari. Train this passenger till we get to JFK. Dofetano wose mu ndege ya JFK umugezi wose bariteza akavuyo. Umva mereza bwa muntu bahambiza. Hari udupingu tuno twa plastike. Abari mwese musore mnyishano byanyu na kibazo. Gen wa US Air Marshal. Everyone back in your seats. Bana sasa hari binini babitwaje mu ndege. Iyo abonye umuntu ateje akajagari cyakavuyo. Bagukubitare cyitwa speed governor. Kigabanya umuvuduko w'ubwongo tusinzira. Hamwe haruzingo we ni umusore. No US Marshal. Mukobwa. Zana akamoto gisi. Hano bafite ibinini Benero ngombe ibintu by'ibinini nk'ibyo. Hano akubita urunini ugatuwera. Chiricharira. Ndima ndabumva ntabwo natumye mwana ntabwo ndikiye I'm not a terrorist. Ntabwo ndikiye bari ikintu nakibonye. Bafata urunini rusinziriza hano agukubita urusipidi governor. Ubwonko bwa freezing. Bamuha urunini barumurisha ku ngufu. Swallow it. Mira kamire. Mira ibyumira. Mira kamwe nsobye. Maniga bahamukubise urunini bafunga umunwa. Maniga ikinini ko cyakinjiye. Are you tying him up? Je kumuhambira gusa se. Paka tuzi. On this plane. I don't want to wake up and freaking out, okay? Tugomba kumuhambira paka indege izagera atongera kugira ikibazo. Okay, mfasha tumuterure. Baramwegura Maniga. Sasa Maniga afite ikintu abonye. Ariko bera kabandi batakibonye bamugize umusazi. Mwene batamwiye beje buganyeshwa ko ari ikihebe. Baranje Maniga uko yagahwereye. Abandi mujye menyuma tumutwicaza hakuno wenyine. Ana murakoze. Maniga bamwicaza hakuno. HR second. The passenger Ikirindi kigucinege. trained. He's been medicated. Ati rwose umugenzi yaragize akabazo ariko abaye medicated bamuhaye imiti. Rwose mwihangane indege mu masaha make irabigeza igiye. Kandi bihangane ikirindi kigucinege ko naguhwera. Ese neza sawa. Ibyo nibyo nashaka kuvana kare. Bahambiriye amaboko. Beno mwegize nabi. Wawundi wa US Air Marshal amwicara inyuma. Bagwera igihe Osama Bin Laden yagenda agatega ibisasu mu ndege. Abatalibani nta kintu asigaye bakora, asigaye afata abasirikare muri Amerika bagomba bari mu ndege. Kandi mu buryo bw'ibanga cyereke byakomere bwo mumenya ko yararimo. Naje banzara ibinyuma. Ngo bonye ibintu mu ndege guteze. Brand. Sheri ibintu byivange mu gute iki? Tone to help. Ndashaka gufasha nta kindi. Isn't something you should be involved in. Sheri ibintu akaba ibintu akaba yivanga amavuye muri honeymoon. Okay, I'm sorry. Samba bare Sheri. I guess I'm still in my head about my parents. Erega ndacyategeza ababyeyi banje. You said it was okay. Yebo ndibaza icyo ababyeyi bagutekerezagaho. Bambwiye ko mankunze kandi ndakwizera. Yeah. Sawa ntacyo bitwaye. Next time it'll be better. Wenda butabizamera neza bazanyishimira. Naye niko mbikeka bavuye muri honeymoon. Indege mu kirere. Maniga afite ikintu yabonye wamugira umusazi. Reba filime sazi. Bamwe ngo yanyweye ibimogi. Mana rwose ikirere kimeze nabi cyane. Everything. 5 minutes ago, looked like we'd be out of it in 20, but... Rwose ibintu mitanu ishize
indege igabanyutseho gatanga 20%. Fuel gauge will work. Altimeter yayo na fuel gauge bagaze neza. Hano bari indege buryo agaze bakiraho. Urumuri kudukanga cyangwa buriya kabazo kose kabaye ku ndege abapayiro tuhita bakira sinyare niba itara rizimye niba ari pfuye bigenze biti ara bahita babimenya rangije Flight deck. Captain, it's Liam. ni Liam Storm caused a passenger to freak out. ati rwose cyo gitumye umuntu umwe ahwera The marshal stepped in and assisted. ariko marshal mani ndadufashije tumutera imiti arasinzira Meaning? nkamwambiriye Control back there. ati nze ko biri muri control I think so. yani ko bikeka ariko bikeka Okay, good. Just sabyiza make sure everybody's comfortable. make sure ko hano sari comfortable bameze neza Now. Got it. sana byumva bamaking sure ko abantu bari inyuma rwose bameze neza nta kibazo sasa hakuno wa musirikare abanza kugenda batambaza amazi abafata utuji hano muvanayo dutebo abafata kofi Ma'am, mama akira hakunino akira nayo databushi abinywera amazi abanywa iki bitera icyo ushaka mu ndege hano hari undi afunguye arebe hanze ikintu yavugaga kiriyo kugenda bavuga Just a water, please. muhereza iki n'amazi Miss, mabusha I was wondering if you had anything else I could snack on. mwambona akantu ko kurya gatoya The peanuts? wenda nk'utuntu tw'utunyobwa Gave me his, but my stomach is... ndumva mu ndanyi rwose hari vide We're gonna start the in-flight meal as soon as the storm dies down. ati rwose turashaka kurya mu ndege muba burimo butoya utuntu tw'utunyobwa utuntu nk'utwo tubajiya Packaged salad. ariko dufite n'utubusalade ku ruhande byaba ubonye udusalade byabasaba kurushaho aba ari packed salads umukecuru yakira ubusalade si ibyatsi nushaka n'ibyo kurisha ndabiguha Here you go. upangira ubusalade hakuno umukecuru ariko mu nda hakora icyatuza Peanuts. Of course. yawe ni utunyobwa cyane peanuts abandi mu ndege nyine umukecuru arimo aratitira n'ubwoba You think you saw a ghost? ashaka yabonye umuzimu sheri oya nta buzima ariko si ibyo bibaho we I think he probably thought he saw one. ahubwo yaketse ko yawubonye ariko nta muzimu uze mu ndege gute Yeah. Probably just crazy. n'ubusazi buri aho nta bintu bya danje You know, I think I saw ghosts when I was little. nanjye najyaga njya kubona abonye umuzimu nkiri umwana seriyese I mean, maybe. ndakeka sindi shuwa yabyo When you see things you don't understand. hari ibintu tuba tuzi ariko tutanasobanukiwe An old hallway nari ni mu gikoridoro gishaje out of the corner of your eye, but... mbere yanjye hari koridoro nkajya mbona ibintu bidari hari mu mwijima Or you're driving and there's someone behind you. hari n'ukuntu uba utwaye imodoka ajya wumva inyuma hari umuntu uhari Gone. wahindukira ukabona ko nta muntu uhari Other people. yaba ari umuzimu cyane abandi bantu This one time, akira hakuno abantu bagenda bahereza ibyo kurya being in my bed, hari n'igihe nabaga ndi mu gitanda ni jyenyine on my side, looking out my window and nkumva ko hari umuntu yanze y'idirishya arimo arandeba nareba hanze y'idirishya nkabura umuntu because I was trying to go to sleep. ariko akenshi byambagayo nabaga nabuze ibitotsi nyine ndimo ndigaragura mu buriri Out of the woods. numva nyine nta gitotsi The guy? numva ko hari nk'umusore uhari He looked like Frankenstein. nabonaga rwose asa nka Frankenstein kugeza umukobwa ko bagiye n'indege tayari Towards the house, through the back, bagenda baganiramo rwose uburyo ki straight towards my window, yajyaga nabona ibintu bidahari akiri mutoya until I could see the whites of his eyes. And then he just stood there and he looked at me. hari n'igihe nabonaga umuntu ahagaze nk'ari arimo arandeba nkamureba mu maso I freaked out. iyo wagera ku gaso byendaga biti Went through and woke nariruka nkajya mu cyumba cy'ababyeyi banjye guy in my window. ntabwo ahuremo nabona umuntu mu idirishya My dad. He came in and looked around. bakaza akareba mu idirishya akabona nta muntu uhari They even went into the backyard. They said I was dreaming. hari n'igihe numvaga ababyeyi banjye barimo baravuga ngo wenda narotaga I don't remember falling asleep. usibye ko numvaga barimo barambeshya ko sinibukaga igihe nasinziririye arimo aragenda aganiriza sheri wiwe byatangiye byose kubera umutipe wavuze ngo yaboneye umuzimu bamugira umusazi ibyo bibaho cyane mu bwana kubona ibintu bidahari ukikanga nawe ugeze ubona umuzimu ukiri umwana mugeze nk'abantu bakundana baba Jene Marie usanga bigano ntabyo bakajya bakabeshyanya bagahimba inkuru akabwira mugenzi we ukuntu ihene yishe ingwe ngo kandi ngo iyo tayiga ngo niyo yari yiyenje ngo ihene ngo birayishe Cool it. mwakira kunywa
Wa musirikare wa Air Marshal yibereye ku bunyobwa n'amazi. Kumbe maniga bashinje urumogi. Tangiye kuzanzamuka. Hako nino babika amazi byo kunywa. During a storm, we'll be picking crouton crumblies off the floor. None yafata ubusarade muri storm cyangwa. Hano umukecuru byatse ariko nabirenze. Mano urugendo rw'indege rwa Atari. That'll happen. Reka twizere ko nabindi bibiri imbere. And over there keeping watch, we should be fine. Nabone uyu mugabo Charlie Bronson rwose arimo aracungana n'abantu ntakiri bube. Umukecuru arimo ararya. Arimo ararya umukecuru. Umukecuru arimo ararya. Salade. Dore ngo salade ngo arazigarura. Need some help over here. Yes, shenalo fatani nyuma. Umukecuru arutse salade. Salade arimo inyo. Give me like a towel. Zana kayishimi. Okay, can you breathe? No, go yana wasajaje nike. Bana nyangasa iminari yakanya isaruka harimo inyo. Let's get you back to your seat. Ye musubire myanya yanyu. Get up. Fata kayishima biyore. Teta wi. Bene bitese semera. Kibeza salade ari yako kanya. Ahitaruka inyo. Check the other salad. Gendure bizini salade. Urebe ukuntu zimeze. Utaza kujya kugaburira abandi bintu. Bino bintu bitabijyangiza mugenzi izina ry'indege. Bagabura ibintu biboze ibintu nk'ibyo. Maniga ndaboze ni salade do. Kumbe zoza zaboze. Arangije. Maniga za hakuno aho bamena imyanda. Muri puberi. Yitonze. Avana n'izindi salade zose bari bafite. Zose wuzuyemo inyo. Niyo byagenze bitashane kunepa. Uwa mbere yabonye ibintu bidahari. None ibiryo bahagurutse ku kibuga cy'indege ari bizima. Bitangiye kubura. Nta namasanga yo baramara mu kirere. Urebe filime gusa. Aha banzamagare pilot amumenyesha. Flight deck. Hey, sorry to bother you again. Nongere ko murekeye kwabangamira. Tayari sinyare z'indege zitangira kubura. Uri murahamagara network ziranga. Indege nayo mu kirere. This is Pan US 57. Over. Turimo turabona control. Pan uko bahamagara bo hasi ntago bumvikana. System iri difficult ntago twabaza kwa tracking ahantu muherereye. Liam n'ibiki byambere. Well, they're rotten. Ibintu byaboze. Rotten. Byaboze. They're like satanic rotten. Bisa nkaho byaboze rwose n'ibintu satani. Ibintu byuzuyemo inyo magotsi. That's disgusting. Ibintu bitese seme man. Your flight meals are rotten. Mwana ibiryo byo mu ndege byose byaboze. Great. Yeza cyane. Have Liam call LAX, tell him about the food. None se Liam yabahamagaye twahagurukiye ku ndege ngabwira ibiryo badupakiriye. LAX. Aramwe ngamagara muri LAX cyangwa se Los Angeles indege yahagurutse. The passengers as comfortable as you can. Ariko abantu bari mu ndege batagiye ikintu bamenya rwose ibiryo mu bimene byakavuga ko nta birimo ariko batamenya kijya mbere. What did he say? Avuze ngo Keep everyone comfortable. abantu baturishe nta kindi. Keep everyone comfortable. Phones aren't working. Telefone yako nako ziri gukora. Hello? Hello? I'm comfortable. Barambwe ngo baturishe nta kindi telefone yahise ivaho. What? Ndimo numva ibicere. Yes. Darkness. Ndimo numva ibintu rwose biteye ubwoba. Ya. Sasa indege dore ngo irazima. Dore ngo indege iracurama. Indege system yose indege irizimya. Hana igisigaye no gufunga imikandara. Igisigaye no gufunga imikandara. Dore indege ngo iracurama. Dore indege ngo iracurama. System y'indege ziba down. Moteri zirijimije. Injini zirijimije ubwazo. Turabya ndotese. Moteri z'ubwazo zirijimije. Nta kintu wakora. Ultimate nayo yazimye. You got eyes on the horizon, Ryan? Mwana turabya zote wana. Indege iri manuka bumva butosho. Indege iri manuka butosho. Kandi indege iri imbere manuka gutya. Iricana. Moteri isubiraho. Moteri yisubizaho. Moteri zisubizaho. Barwana nayo iritambika. Mayday arimo aramagara bari hasi. Iri JFK Center. Pan US 57. Tugize cya engine failure moteri igiye hasi. Systems check. Aho rwose muturabira system yacu cyaba kibaye. Ntabwo bisanzwe biba. We're in aerodynamic stall. We are dead stick. Hano bose baravugijwe ntacyo babikoraho. Ya filime sasa. Tayari bashitura moteri. Imwe irashya. Sasa indege ifite ntuze ebyiri. Imwe irafatwa.
dore ng'indege yamanuka butosha. Copy that. Pull back with me. We gotta get this. Gerageza ukure tureba twasubiza ku murongo. Indege. Ntabwo hey. Ya filime sasa. Yeba filime sasa. Sama ganda planta. Hano arabwe ngo kitapimpa. Ariko ibyo yanyweye simbizi. Ariko mukanure cyane. Ndakubwiye ni da premier. Inkora. Indege se. Indege iricara. We get them spinning, the generators will run. Nta generator ziri mu ndege cyangwa. No, we're too far out. Not gonna work. Gana zintu cyo muntu yakora. Sisiko byakunda. Gerageza connect. Ba connect on generator. Bastira moteri. Bastira moteri. Indege yabuze stability, yabuze stamina, yabuze ubwicara. Nasino yicara cyangwa igenda cyangwa ihagarara. Ariko tu iracyacurama. Hey. Tayara bari mu ndege ariko. Fire, damn it, connect. Nanda. Damn it. Nanda ibintu byaba isagara. Mwana tugeze kuri point of no return. Nta gusubira inyuma. Turore. Please work. Ana fata bikunde. Kubwa mahirwe tayari. Kubwa mahirwe. Kurura. Arayicoza. Ndege irongera ikora iki? Bayirebesha mu kirere. Highway. Yari yacuramye. Hey. Ndege irongera kwama mu kirere fresh. Na system irongera iraka. Iyi ndege nayo sinzi byayo. Nabanyari imibare 6 kandi bya imibare bya Ruminata. Indege irakwama. Hey. Sakara nababwiye. Man ishimwe. Thanks God. Lead, please contact the cockpit. Thank you. Turi rwose abana ba fly lead nabayoboye indege. Good work. Koze neza mwana. Motozo ibintu byasubiye murongo. Ntago nize mu ndege ipfa gutya. But not like that. Nagaruka bijya nanjye kabisa n'ubwa mbere biranunguye. You're getting to see a lot of things you never see. Ariko mu ndege yitwara indege ubona ibintu byinshi. Ariko nanjye mu majoro yose natwaye. Ubwa mbere bibonye. Had a heart attack. Kristo nani wayi mutima kabisa. Ay. Can you start the walkthrough? Ubu wakongera kabasha gutambuka kanza ncemo mbaturishe. Nta kindi. Banza fatano telefoni. You okay back there? Inyuma mumeze neza ra. Yakuba mumeze neza winsa police. Mundo tagesha ikidege cyaje kigoswe. That was a lot. Yewe byari bihatari. How about everyone else? Any injuries? Abantu ari wakomeretse. I don't know. Ntabwo mbizi ari wakomeretse. Forget. Ariko mugenzi wanjye arimo aracamo hagati. Sanda byumva. About 4:10 we hit New York. Saa 10:10 twinjiye New York. See if we can make this a better trip from here on out. Turebe ko iyi trip iyo twayirangiza neza kuko twayitangiye. Ariko biri kose abaturage barakaye. Umva. Oh, sweetie. Hano arakubise rwose zuru ku idirishya. We touch you up in the restroom. I'm not. Tujye mu bwiherero ureko afata agatambaro kihanagura. Ngwino hakuno ino. Hano arakubise zuru atava imyuna. Yes. Abandi meze neza. Sa murakoze. Baratambuka ajya mu bwiherero. Ayimara vimyuna. Azayamara bikama zuru. Hey, njira midani meze neza. Ukomeze mutukangana rwose indege byangu byari bigenze neza. Arabasobanurira. Yitonze. Banaga telefone. Telefoni? Zirakwama. Gentlemen, apologies for the turbulence, as you may have gathered. Turi rwose abagore namwe bagabo turbulence duhuye nayo rwose itera ikibazo gikomeye. Ariko mukomeze mwihangana. Mukecuru ufata amazi umwe. He's back in order. Turi rwose mukomeze mutukangana amakuru meza nuko indege rwose yasubiye muri order. Indege muri situation nziza. It's our number one priority. Turi rwose twareze ikirere tukajya muri New York City. Niyo priority yacu nicyo kibanze. Kandi turamakinga ushaka ko turi bageze amahoro kandi munahumeka neza. It's about 4 hours. Turi rwose tukishira amasaha 4. Sit back and try to relax. Icyo musabwa no kwicara mukarelaxa. Through the cabin to make sure everyone. Turi rwose cabin crew cyo muri bukene babwire. Cyangwa se aba flight attendant barababura kimwe. Kandi mukomeze mwihangana indege yacu kubwa discomfort yakanya gato. Yewe. It's just. Uyagari ubwenya tukuki mu ngamambiri. Agufunga no munwa. You had an episode. Wo episode ya mbere yagenze nabi twagwambiriye. I had to restrain you. Nagomba kugwambira. I understand. It's for your own good. Ibyo nakoze ni kubw'inyungu za it's for your own good. No, you know. Ariko nagunyumva kabubwisukura mwe nagunyumva. Let me tell you one more time. Utongera guteza kavuyo please mfasha.
Tuwaceceka. Nyumva neza. You have the right to remain silent. You have the right to remain silent. Ufite uburenganzira bwo gufunga umunwa. And if I were you, that's Iyo mba ndi wowe. what I would do. Akabaye mfungura umunwa sibyo? Ceceka, please. Relax. Saba ngaho relax. Ceceka utuze. Maniga. Baramwe ngatete funga umunwa nta kindi. Bamushinje ibimoje bavuga ibiki? Kumbe hano mukaragiye. Mukaragiye kureba neza. Ariko ibintu mugenzi wanjye yavugaga. Warimo arabona ibintu hanze y'indege. Nawe aronguruka hanze. Urebe. Ngena abona amagi. Nawe areba hanze. Araje hanze mwana abona amagi. Abona hari ikintu kimwe ngari umuntu. Ariko se. Itabi ryo mukajyasi. Mwana abona nyiri romba. Ariko ni itabi cyangwa. Sasa hari ibintu ubona. Ukavuga naba nasinze cyangwa. Baba pilot bari. LAX Center. Abahamagara muri LAX Center. Lost contact with JFK. Mwaduhamagara ku kibuga cya JFK. Ni ndege ya Japan U-57. Bari guhamagara aho baturutse. Bakomerekana naho barimo barajya. Babatunganyiriza umwana asigaye amasaha make akaba landing. Gonna have to be lost power. Bisanga no buryo twabuze umuntu n'ikintu bazi. What about the systems check? Warebye system yose agaze neza se? Went through the book. Narebye mu gitabo. Why, but Kintu cyatuma indege yizimya. Got a few problems. According to diagnostics, the cabin pressure is good. Nkurikije ibyo mbona cabin pressure imeze neza. Fuel irimo. Landing gears imeze neza. And autopilot's gone? Yeah. Ariko bantu twatwara muri system ya autopilot. Indege ikitwara vuga mwashyizemo icyerekezo. Greatest ever built. Keep our hands on the wheel, we should be just fine. Reka dukomeze dutware ibya autopilot tubireke turaza kumera neza nta kindi. For some reason we lose navigation. Wasanga ari impamvu turimo turabona navigation. Niyo mpamvu se. Through a storm with engine failure, not really. Bazanaye kwa turi mu kirere ngiki ngiki inde moteri kizimya. Keep calm, kid, all right? Mwana muto tuzane bwa nubwo uje mu ndege. Ibintu tubimazemo imyaka. Ahubwo nusinzire gusa. The report. Hamagara bakuri artist wabwira ibya munuza report. Well, acha nano ka screen ka artist arebe hano. We wanted to divert our path according to the data. There's no Tino tukashaka guhindura icyerekezo dukurikije data duhabwa ni artist. Ntabwo byadukundira ko turana turi mu cyerekezo kimwe. I can't see anything out there. Ntacyo ndimo ndabona pe. Equipment, no equipment, radio or no radio. Storms only last so long. Mwana kamubwira yaba radio cyangwa itaro cyangwa se ikintu kitariho. Nage inkubi nk'izimiyaga zijya zitinda mu kirere. Nebyakanya gato. Turenga ikirere ingo ziri kubitira turajyanda ameze neza. Sasa iyo telefone nawe yavuyeho network yijimije. Kumbe nta kintu mbonye. Hanibuka. Hey. 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 Sema midea. Sasa waje mubwiherero. Mana nyenzi kubiti cyangwa ngo ngubiti zuru mva minyuna. Hari hano mubwiherero. Tangira kumva amajwi. Arazima. Areje mukira urabona kwirosi bamukase. Kumbe na bamukase. Arimo areba mwirosi akabona yakatise. Ariko sinimo ndafa maraso cyangwa. Atangira kwivugisha. Hasa nibije byambere bantu. Arimo areba miriwara akabona kwirosi bamubaze. Kandi yakwikora kumva ni muzima. Bano bari mu ndege ariko ni ibintu dari mabuja. Excuse me, ma'am? Mama nyihanga yakusakuza niki? Nta majwi mwumvara? Ma'am, can you hear me? Mama uranyumva? Ari reba akabona ari cyamubaza. You know he's with me. Oya. Mumfashe. Abura sasa abura. Kakanduza bafungurije. Ma'am, I'm sorry. Mabuja ihangane. The lock override is stuck. I can't open. Nuza yo ku muryango irimo indani kare. Fata kare uyikate urakingura. Na kare ndimo ndabona. Kare umva hariho kare. Kata kare. Kare arayibura. Sasa bano bari mu ndege bari kubona ibintu bidahari. Basa n'abacanganye ikiwe. Reba filime sasa. Reba filime sasa. Aya. Ndimo ndabona ari cyamukuruye. Kimukuruye. Yibona handi hantu. Urebe. Hey! Yibona handi hantu ariko.
nakubwiye bitandatu ku kwezi na gihombo cyo kirimo. Hey, imbere ye. Aiwe smartphone yawe yaraguhenze none ngo uyishyize mu maboko atabyigiye ngo bayigukorere. Oya yishyira abatekinisiye b'umwuga ba Isatech iherereye mu mujyi kwa Makuza ahateganye n'umusigiti bayigukorere kinyamwuga. Muri Isatech bakora telefone z'ubwoko bwose muri serivisi zikurikira: gukora cyangwa gusimbura bateri, gusimbura screen yangiritse, gukora cyangwa gusimbura aho ucomeka charger kuri telefone, charging port, gukora kamera itagikora neza cyangwa kuyisimbura. Tunagufitiye abatekinisiye bakora za projecteri kandi uzadusangana accessoires za telefone nka covers, chargers, screen protectors, camera protectors. Sanga Isatech ku mbuga nkoranyambaga za Instagram, TikTok na Facebook. Wanaduhamagara kuri 0785 104 091. Mana we uyarwana na kare koko. Fata kare kata kare. Agize gutyo byakomeye. Abona no wundi wa Air Marshal kwinano mu musada. N'ubundi abareta ya Amerika bayishyize mu ndege ni kesi. Baramusari mwikiye mu ndege bakabatabara. Coming to help, okay? Aro muri muraza kuba yafasha mukonga utuza. Stay calm. Niba uri muri stay calm. Kibazo ki? I think that there's a woman trapped inside. Mudama isanga yahezemo indani. She's stuck. Yahezemo indani. Yeah, the lock urumva ni mechanism y'imifungire properly. ntabwo arimo arakora neza wasanga yahezemo indani. Here, let me try. Ngaho vongerageze. Nawakatakare biranga mabja. Hata mimi nasikia huko ndani lakini una shida gani? This is the US Air Marshal. I need US Air Marshal. right now. You're right. Ni mara yakora gufungurira. Umuryango wibanye nyina banazanja kubyumva. Nta tindo wandusha. Kintu kimeze nk'itindo fera beto. Nabandi batanja gurunguruka. Hano hari agatindo. Ah. Oh, great. Ya baretse gatwamwereke. Soja boy yarangije. Yitonze. Hey, kumwindane. Muri mirwari. Mwicanyi. Uko tuza turaje. Baragata tugucingurire. Dongo jino avuga ibiki. Ngaho ni bano bintu kiri kuvuga. 1 ari umwicanyi. 2 Saza idayimari mirabwira umgongo ari umwicanyi mu ndege. Bacinguye umukobwa kumbe yicaye hasi. Oh my god. Mara nyagasani. Aiwe ndimo nakibona. Kiramwe wa muri ndege ari mu mwicanyi. Madara Xiriyo kira madara. Okay. Muko urimo avuga amagambo atumvikana. Urimo avuga mother, father ni kira usobanukiwe. Yeah, can you take a seat? Banza wicare mukobwa muto banza wicare uruhuke. Aiwe mana. What happened? Bigenze biti? Wani miruwari. Wani miruwari. What about the mirror? Miruwari si baiki kandi. I saw her. She Namubonye. pregnant. Yaratwite, she was pregnant. Ntabwo nahumeka ganumva naheza umwuka. Umukobwa navuga ntabwo byumvikana. Saza maniga mbere yabwe ko afite ikintu yabonye amugira umusazi. Okay. Muko banza tuze. For me? Ngaho basi mfurika mufasha waguruke ujye mu mwanya wawe. Sasa uwo bise umwaro umugi. Banza atangiye kwizera ibyo yababwiraga. It's okay. Alright. Ntacyo bitwaye. Yarangije bari bicaranye mu mwanya ni mwene wabo na mamagi. Mwene wabo na nyiri romba. Yitonze. Sinabivuze. Mukamvuga ngo meze nka nuza nkunywa injaga. Se. Hey. Banike bamugize umusazi. Baricara. Ariko namwe nawe na mamagi hari ikintu yabonye. Umeze neza, oyu ndebye ubona ameze neza.
What is going on? N'ibiki bijya mbere. We're never flying this flight again is what's going on. Reba abantu bacanganyikiwe. That guy. Brand nanga gucanganyikirwa indege ifite ibintu biteye ubwoba. Bamwe yarutsinyo, undi ngaho nawe yabonye ibintu bidahari, n'undi nawe marabona ibintu bidahari mu bwiherero. Iyi ndege ni indege. Sheri tuzo wipanika. I don't know either. Sheri nanjye rega simbizi imbaza. Hell of a storm. Wasanga ari ingubi y'umuyaga ari ikirere kimeze nabi. Are you okay? Yewe umeze neza. Mana amaze cyo gupfira hano. Sheri ntago turi bupfi. Air Marshal said that the crazy one was a terrorist. Ariko naturiya mugabo w'umusirikare Air Marshal yavuze ko ambere ari umuterrorist. Okay, ma'am. Ana ngari byo navuze umura mama na terrorist mano. What are we supposed to do when there's a turakora iki? I mean, sasa buri abaturage abasivile bose bezana ko yabonye umusirikare abaziki ibibazo byose byakemutse. Babona abonye umusirikare maze imyaka 2 adatahagiye kwa abafashe. Mutugi. Maybe we shouldn't call him crazy. Ntabwo twakwe twamwisha umusazi. Okay, nothing. Ariko yavuga ibintu by'imeze n'abazimu. Hana mwana wabona mama nawe yabonye ikibazo nk'umuzimu. It's just all a little frazzled right now. Urumva ibintu by'indege y'umuntu agiye mu bwa mbere agira ikintu cyahamuka akantu k'ubwoba nawe niko bimeze. It's a malfunction. Urumva ni hungabana. Function with the plane. Indege yagizemo akabazo ariko nta kindi kibazo gihari. Umudayimoni mu ndege yabageye. Boys, you better keep that man away from me because I just want umva uriya mugabo mwamuhambira kugira ngo nabona agaca kwa ibyo bavuga byari impamo. You know, maybe we got struck by lightning, you know? Wasanga twakubiswe n'inkuba nawe ubizi. Hano buri umwe mu ndege bavuga ibye. Cyane cyane abantu bagize muri situation iteye ubwoba. I'm a teacher and I watch the news. Okay, twake n'amakuru turi amakuru kutureko ko hasi bimeze. You know what? Cool it. All right? Mwana mwese maze mutuze. Okay, we're on a plane. The plane is a machine. Kandi ndege mwibuka kari imashini. The signals get jumbled. Nuko umuntu afata telefone sinyara zikabura. Indege byayibaho. Mugerageze mutuze. Some shit's gonna go wrong. So gitera n'ubwoba mugena mwana umuntu mushize amakosa. Don't even know it's true. Utagiye mu mwaka yuzinga. Everyone panic. Mwe panic. Exactly. Bivuga rata no kuri. Sit back and mwese mwicare mufunge imikandara nta kindi gisabwa. You sure everything's normal? Hakoshe urishwe byose meze neza. I'm not sure. Sheri ntago ndishure ko ngomba guturisha abantu. It's not supernatural. Naye ntago ndo ikintu kidasanzwe. We're on a plane. And planes have problems. Sheri turi mu ndege kandi ndege nazo zigira ibibazo. Something's not right. Sheri hari ikintu kitameze neza ariko. I know. Ndabizi. How about we take our mind off this? Reka tuzibukure intege tubitekerezeho. Sheri banza umve nk'umuziki. Mfite ubu mixtape nagiye nshyira kuri nuza kuri akurewe nuza yawe umva imiziki. I don't know, it feels weird. Ntabwo nakumva imiziki yene kumva ibintu bidasanzwe. Sheri bebe. We're in a storm. Storms pass. Iyo turi mu bihe bitoroshye tubicamo. If I open my carry-on and snakes fall out. Ariko iteka ihora ubitekereza biragukurikirana. Ikisabwa ni kimwe tuza muri wowe. Bombe reba hariya. Bombe ku kuri miruwari yabo. Aracyanditseho ngo Mada. Wabibonye? Ntabwo ari mada cyangwa fada ni mada y'umwicanyi. Sasa hako no mayige babwiye ngo anywenjaga arashaka kwihambura. Warusingo umva. Mva neza nkubwire. You're really stupid if you think I'm letting you out of my sight. Waruzukora igihe nibuze ko nakuvanya amaso urinjije uri muri besha cyane. Relax. Tuza. Asiya gusa. Hano natangiye kumva turi mu mugenza w'iby'intekerezo. Kwihorera ntabwo zijya bihagarika. Nibikira? Ngo kwihorera bizijya bihagarara? Did you say something to me? Wumve muri ekuteri. Kwihorera ntibizigera bihagarara ariko se. Ari mu ngoma yumvira amandi majwi. Say something? Sheri umbwiye ngo iki? What? Njyewe? Yego. Thought I heard something. Mandari numvise ko simbi ntiyabyitaho subizamo ekuteri. Yumvira muri ekuteri. Uri hehe? Hagarara mbere yo kumwijimba mwinshi. Ariko se. Aje ibintu ndi kumvura kubyumva cyangwa. There's someone trying to call me or Ndetse kandi umuntu murageza kumamagara cyangwa kubwira ibintu. What? Akubwira ibikize. What am I trying to hear? I don't hear anything. Kuse kuntu ibintu numva ko nabyumva ko numva ingoma. Brandon. Sheri yego niki? Mukobwa agira makoba nangiye kumva ibintu bidahari nako ntacyo. Hari kivuga kuri muri ibintu bidahari bakakugira umusazi. Uwa mbere yaboneye mu ikirahure undi arukinyo uwa gatatu muri toilette. Subizame kuteri. Umwicanyi yumva amajwi bimumena amatwi. or something? Sheri umuzamuriye volume cyangwa? On it or something? Jesus. Umenya amatwi mariyemo volume. Agize gutya kure kuteri yazaho amaraso. Mumenya amatwi.
sheri utangiye kunkanga abantu utangiye kuntera ubwoba sheri amatwi aramenetse avamo amaraso sheri arangije subizana ekuteri gira amakoba ibiri muri indege nanjye ko mubibona niko mbibona bagatinze uyu nawe hakuno wa mukobwa Alice nawe akora mu ndege ari muri cabin crew. Captain? What the? Alice, there's procedure for a reason. You can't Alice nuko injana mbere utabanje kutubwira jyo wanzu tumenyeshe. Angel be on the ground. Amasana atatu asigaye. But I'm worried about. Hari ibintu byamangayikishije. All worried about? Ndahangayitse pe. We're losing this flight. Iyi ndege ishobora kuba yatwaye ihomba. I need you to take control. Ndashaka mukontore buri kintu cyose byo. Mabarira gato. So far we've had a lightning storm. Nabone ngo bari nyinshi tubonye ibyo byaboze. Abantu bapanitse abantu batangiye guta umutwe. I don't know what this is, but hano ntago ibintu bisanzwe, ntago bisanzwe pe. Bakivuga ntago bisanzwe. Bakivuga ntago bisanzwe. Indege tayari. Mukobwa ari gafite ingingo. I need you to calm. Nyen Alice nyene ko mutuza nta kindi. It's a rough flight, but you've been doing this. Urugendo rw'indege ariko nyene nakundi. All right, I don't know what's Nagaruka mbere byabaye munatwaye indege. Problem is, but I can't be back. Sinzi yari gusa. Kiraza gukemuka. Can to keep us in the air. Atarimo nakora bishaka kugenda indege kumwe mu kirere cyane. You're doing a great job. It's just. Cyane muragiza kubona akora akazi kanye neza nayo n'ubu ncanganyikishe. Ugerageze gose twubahane. Alice yangane. Ariko subira inyuma udacanganyikisha umupilot. Look, I'm trying to be a hard ass here. It's just. Nimugerageze gutuma mfunga umutwe. This flight with ziko turi bicemo. Uko buri muntu akomeza kubwira ibyo akubwira ne gucanganyikirwa kurushaho. Alice subira inyuma. Kumbe n'uyu nawe utwaye indege. Urebe pilot. Uri murabibona ra? Atangira kubona ibintu bidahari. Mbone bikise. Birane biki one? Up there in the clouds. Debariya mu bicu mwana. Birds? Ni inyoni cyangwa? That's impossible, bird. Ntago bishoboka indege hano indege irize abari inyoni. In the world? Ntago ibintu byabaho. Pilot wiga gatangira kubona ibintu bidahari. Inyoni muri iki kirere kireshya gutya. Bariya nabantu mbona cyangwa? What are you talking about? Mwana bavuga ibiki? Captain. See anything? You're not seeing this? Mwana nijye kwibona gusa cyane abantu mbona bagenda. Christ. Yesu Kristo. Tangira gutitsira sasa pilot. Agize gutya birabura. You want to take over for a minute? Mwana wavuyeho gato yanga banwaye ukabugiye ku ruhande. Break my tea, some good, maybe some coffee. Umukorera gakaba gashyushye. Break shit. Umva nago nasaze bana. Bottle of water, please, Alice. Zanira amazi Alice rata, zanira amazi. Ayiro twabyise umunaniro. Bamushakira gakaba cyangwa amazi. There's no shame in being exhausted. It's Ushaka kunanirwa nta gisebo kirimo. Ne bintu biba kuri buri muntu ariko biba byiza. Mwana meze neza bana. Scared? Je byemeze neza. Yeah, me too. Bafite ubwoba nanjye ubwoba ndabufite. Yeah, maybe a little. We narufite bucya ariko ndabufite. I don't know, something's not right. Ariko cyonse cyo ibintu bitameze neza muri iyi ndege. Right. Nimo ndabyiyumvisha ntago ibintu bimeze neza muri iyi ndege. Kuri muri atitira cyane se. Natitira gusa se ko ndimo natitira binarenze. Notice the sign. I guess I just get a lot on my mind. Ngana ni byinshi mfite mu mutwe wanjye. Rangije. Pilot amuzanira amazi. Thanks. Akira kamata maji. Amuhereza n'amazi. What did you see? Ye ubonye iki? Subiramo ibintu wabonye. I don't know. Yewe ntago mbizi. Anywa amazi. Yabanje kubona ngo ibinyoni ngo abona abantu bagenda mu kirere. Ndajya ngo mbizi biri kumuvuduka uri hejuru cyane. Tayari. Amazi hano aratangiye kuva amazi. Indege sirava. Nibati. Urebe. Ubwo yabanje kumeneka amatwi. Arangije aza karungu muri we. Karungu zimwongoza guhaguruka. Arahindukira bopoto urebe.
Hey! Sihora mwansabaga mwicare. Nawe byari ibintu barabwiri. Hey! Bitandatu ntago ari menshi. Umukobwa azahezemo karungu. Ndege. Umukobwa akomeza imbere. Ibyo murora nanjye nibyo mbona. Kagakobwa gakora muri cabin crew gakora mu ndege kamuturuka imbere. Amuco nkutamureba ariko se. Uyu muntu arimo arageye. Akomeza he? Urebe. Akomeza zaho bapilot bari. Kumana manigara kunajya betafite tuntu dukoresho. Maniga bafite inyanga ziwe nabakingwira bwa bwiherero. Arangije. Make sure this stays open, okay? Making sure ko uyu muryango utawufunga. Urumva? Making sure ko nta ntafunga. Maniga bafite hana majini yiwe yinywera. Danny. Sheri Dani. Danieli. Manu witwa ba Daniela. Musore wa Danieli, umukobwa wa Daniela. Maniga arangije. Kaneshinire game Ebyenza kumbe mugenzi Sheri yari yamoye agafoto ko muri kografi ari purenya aratwite ire purenya hakiri umubonye ayo iri yarafiyemere Sankara nabwe ngibyo mbonye bahungu we binganya gupfusha imbye yiye kubitara ya majini yiwe yinywera ijini ryiwe daimoni abo tripora bugotomera indege yimira ava nk'ibatirishaje kiri wanje aratwite ariko yabona ikintu atwite kimeze nk'araganga ku muntu Brandon What? Yeche ariko ndumva nameze neza Sheri. What's going on? Ishijya mberisi. Would you think it was weird if I thought there was something else on this flight? Pare bintu mbona ngiye mubwire ariko cyusheri cyo mashije kubona cyo indege ifite ibibazo. Indege ifite ibibazo. Is it like your Frankenstein thing? Urutanye kubona bya bintu wabona guri mutoya bidahari. Oh yeah. I'm not following. Ntago nkurikiye rwose. Danny? Danny. Hey. Danny Sheri. Mukobwa? Are you okay? Sheri meze neza. Do you have aspirin? Waba ufite aspirin or the painkillers? I think there's some in my carry-on. Ndashaka biri mu gikapu cyanje. Banze ngurebere. Afunguye. Hey! Ari cyamufashe. Hey! Hey! Ubwo yikubita hasi. Kwikubita hasi. Abona ari mu mizigo hasi. Hey! Yibona ari mu mizigo mbere ye. Umwicanyi the killer. Hari umwicanyi muri iyi ndege. Mudamu utwita busa nkaho yabyaye ariko ataragira ngo uhureho. Ataragenya. Hari umwicanyi muri iyi ndege. Hari umwicanyi. Hari umwicanyi muri iyi ndege. Ahwereye nibwo yagarutse hakuno ubwonko. Hey! Iriya setinire zini ndege. Ki setini ndege usanga arimo setini bazimu. You're fine. Kene gifaransa naimvuze. Shero meze neza. Iriya setini ndege pariske vraiment donc. Hey. Chara hakuno. Chara hakuno. It's alright. What happened? Tuza Sheri. Jakure yanje. Uzana amazi vuba vuba. There's nothing there. Nta kintu kiriyo. There's nothing there. Kifasha akaboko kirafashe. Look. Iriya setini daimoni. How about you two quit freaking everybody out? We're not trying to Asi marakomeza kukanga abantu kugeza ryari. freak anybody. Umugore arimo arakanga abantu. Batangira gusa mwitongana mwana. In fact, it's making Ibintu mudatomera nabi. Nimba ari kibaye mwibitonganamo. to calm her down. Ndimo nagereza kuba naturisha umugore wanjye nawe winyasamaho. Uruvumerewe neza cyane. Mogaki ubonye ikisi. Woman, I think, Mbonye umugore ndakeka. dead in the bin, stuffed in there. Rwose nabona ngaza muri mu myanda. I hope Ariko arameze nk'uwapfuye. grabbed me. Yashatse kumfata. And I know there's nothing there, but Gusa nizwe nta kintu cyari gusa. so real. Numvaga ari ibyanyabyo. I believe you. Ndakwizera ntago wasaze. Something's going on here. We just need to find out what. Uko biri kose muri iyi ndege hari ikibazo kirimo dukeneye kuba twamenya icyo ari cyo. Sure.
Kwa wameze neza ra? Yeah, I think so. Ndakeka gatangiye kumererwa neza. I promise, I just don't know. Ndabasezanye n'ibirema mbonye umugore utwite usanga yabyare gatarayikira. You really don't want to go to the bathroom. Nanjye ndimo yarabonye ni muri bathroom. Sandro bagize umusazi bwa mbere. Oh, great. Mr. Crazy Man's awake. Nabona wabundi mwese umusazi yakangutse. Look, please don't say it, okay? Nongere gusakuza mukecuru. Let's on this plane. Atajyonja avuga ko na umuntu rwose ikiye mu ndege. Mr. Marshall. Nyakuba Marshall. Bino hano tuvugane. Why don't we just tie her ass to a chair? Icyo abantu nk'aba batanganje mutabahambirira ku ndege. Bahambire ndi. Bamwiterana amagambo bana mwiterana amagambo. Nta mpamvu yo guhangayika mwanze mutuze. I just don't understand. I don't understand what's going on. Ntabwo nizo biri kujya mbere muri ndege. Look, nobody knows what's going on. Natwe ntabwo tuzi biri kujya mbere muri ndege. But the one thing that I do know is that I trust the man with the badge. Ngendesere umugabo ufite badge y'umusirikare. Mureka gukora akazi ke. Afite n'imbunda ariko. A lot of crazy unseen shit going on. Hari umwana uri kugera mbere muri iyi ndege ataramenya uwo ari wo. Yaho tangora ku mugore muranye nabwo asaze. Batangira gupfa umugore mwana mwatuje ariko. To our families, just like everybody in this place. Nta mugabo ukunda umuntu umuvugira ku mugore cyangwa kuvuga ku muryango we. Ntabwo ushota ndariko. Ntabwo muri abana mwicare mutuze mwembi. Ndavuze ngishara hasi. Owa Air Marshal anatanga itegeko. I need everyone on their shoulders. Nese dufite ibibazo twe duhuriyeho twese. Stay calm, okay? Mureke dutuze sibyo? I don't think it's terrorism. Ndacyanga atari ikihebe. Stop using that word. That word just... Mureke gukoresha iryo jambo. Mudakomeza kukangana abandi benshi. Whoa, what do we... Ese usanga umva. Express ourselves. Cyangwa cyangwa tuya muri Korea y'Amajyaruguru. Naho so uri seriye cyangwa? I'm sorry, I'm not usually this must have been asshole. Ibintu byantambiye rwose ntabwo byumva. Hey! We umva. It's scary when the plane malfunctions. It is. Bitera ubwo bindege itarimo iragenda neza. We are people who do this for a living. So let us do our job and we will be fine. Mureke twihangana nk'abantu bataye umutwe mureke tukore ibintu ku murongo turaza kumera neza. See, it's exactly what I was saying. Malfunction. Naye ibyo navugaga indege ishobora kufitemo ikibazo. Gas leak, loss of cabin pressure. Wasanga amavuta yamenetse cyangwa ikindi. Nta kintu navuze. Gonna be okay. Hanya dusigaje cyangwa nyuma nshike muri New York. Just gonna be a couple more hours, okay? Na amasaha makeya tugiye kwagera. Would you please check in with the captain, make sure all the... Bagendere captain umubwiye ko hari ikintu adufasha atubwira amasaha asigaye. What do you think's going on here? We are losing electricity. Umuriro urimo agenda ukikuraho. Umuriro ukagaruka. Abantu baragenda bakabona bibara ahandi. Ibyo nagara ibintu biri mechanical. Wasanga ari ibintu biri demonic. Cyangwa spiritual. We're still in the air. Turasari mu kirere mwana numva. Going for us. Fantastic, byiza. They that knows what the hell they're doing. Hey, shit. Bivuze ngo nawe uzi bijya mbere. You keep talking. Nubwo tutazi bijya mbere biba byiza wafungura umunwa rwawe kuri umunwa urimo abangamira abantu. Keep your mouth shut. Funga umunwa nabyana kunaniye uryame. Shut the fuck up. I'm so sorry about all this. Babareje bwa buri kimwe waye nacyozo bebe. Don't be sorry, okay? Namamve kunyaka mbaba sibyo. Do anything wrong. Nacyo nikibakoze. I don't know what's happening. Nanje sinzi biri kumbaho. To take the aspirin? Bafashe tunini. I wouldn't... Don't worry, sweetheart. Mwana wanje ntuhangayike mwana wanje. But if there is a major malfunction while we're in the air during a storm... Erega iyo habaye ikibazo nk'icyo turi mu bihe nk'ibi ngibi. Hano habura ahantu bigira banyina ndabizi mu ndege. Ari n'ubwa mbere yigensemo. Bakiraho maniga ahambiririye hakuno. Check for problems on the ground. Look, has the captain mentioned anything about when and where we're gonna land? Yes, captain, yaba yavuze ni turi burandinge ni ryari turi burandinge. At this point, trying to land in this. We're safer up here. Atano turi rwose aratekanye. Umbuko baraho. Excuse me? Onyihanganire. What about the storm? Naho ikintu kire kimeze gutya. Turagicamo kugeza ryari. Umbuko bavuga. Urebe. Tracking with us. Excuse me. Onyiha yewe. It's not electrical. Nage cyaza ari cyumuriro. Bakiraho. Bakiri mu ndege. Bari mu ndege abona. Bayiti urumva. Rambo kalambo. None bakabonera rimwe. Oh! Bana babibonera rimwe. Hey! Ngoba vere bafata kumbunda ariko. Sema kantu kakoba. Babone mayiti cyarimwe. Birangije. Betonga urutoki imbere.
atunga imbere yewe yarasakuje ndangije arabura muzi murabura oya tangira kwirukanka muzi muzirabura We need to do an emergency. Umare ikintu kiri emergency. Mutangana murandinga. Ibi ni byanyabyo. Ibiki byanyabyo. Nago twarandinga na rose turabanyije bari kunasi ku kibuga cy'indege. Alice, what's going on? Alice ni ibiki byambere. Umuzimu uri mu ndege, indege yafashwe n'abazimu. Again with this? Aho umukobwa yasaze cyangwa. Nago indege yaba haunted. We're all tired. No. Ndabisura rushe. We need to. Mugerageze mu nyuma mutakana murandinga indege. Kubera ko abazimu bari muri indege. Ndabinyiza mutakana mu parking indege. Nandi mutaka mu ipora mare mu yibandike. Ariko mutaka mu bandike indege kumvasheri wihangayika. Dochiga minota 95. Ubwo ni sana 35. Pure jeopardy. Indege mwayibanditse mubandike indege mutaka mu parking. Nago indege bayiparikira randinga. Storm's been on us since takeoff. Storm imeze nabi nacyo twagufasha. Nandi twaja. Would you listen to yourself? Hebi numukobwa arimo arama indege yabaye haunted. Superstitious. Bakiraha arukinjiye muri uyu. Wa undi Jacques. Ubwo kwihorera for revenge atanyavana magambo. Avumwishinja. Ahambura umukandara. Ryan subiza umukandara bana. Ryan. Kwihorera revenge. Yatakutwaye. Sasa rangara atakuwa usigaye atwaye. Beba filime sasa. Beba kindaji litwara. Tayari. Inde. Beba filime. Bitana tunangani menshi. Tayari. Beba kindaji lachurama. Beba kindaji lachurama. Abazimu bateye indege. Beba filime sasa. Nakubwira cyari mideya. The one and only. Umwite da premiere. Kuri YouTube yacu atebigano biryoshye. Isankara indege. Indege dore ngo yitwara. Yeba kajagari mu ndege. Ryan ndekura. Ryan yabaye Ryan. Ryan akanda maso. Kanga teleka Alice. Indege dore ngo iracurama. Ona ndege sasa. Ona ndege. Vitu biko hapa. Misi bijuwe lakini ibintu bimezambe. Ibintu byazambye we. Tayari. Maniga yabaye haunted. Paundi wa air marshal yaraje aramufata. Yanarwa no gutunganya indege. Indege yasubiza ku murongo ariko sinzi. Ya filime sasa. Hey. Utaryowe n'agasobane wajya kuri YouTube ukareba ibiganiro byacu biryoshye cyane. Kuri YouTube channel yacu twitwa Sankarada Premier. Nibe gukora subscribe. No. Yeah. Oh, we lost it when the plane lost power. Ndege bwa mbere yabuze umuriro dutumutwe. Ariko bitangiye kuzamba. Bigenze bitese. Ari cyamwicometse. Amaso yarabaye umukara ongera atungana arahwera. Tayari. Hey. Ay we mana mana. Shiri. Hey. Nakubwiye YouTube channel yacu yitwa Sankarada Premier. Tayari. Kora subscribe. Munatange comment utubwire ibyifuzo byawe ibyo ushaka tugukorera. Ryan umbabarire. I don't know what the hell we just saw, but something's definitely wrong. We agree. Ati mwabantu mwasinze ikintu twabonye nakibonye nawe mwakibonye ariko sinzi cyari cyose nababwira cyo. Iyi ndege harimo ikibazo. On that, right? Kanezera kumwese ariko mubyemeza. Bose bakiboneye rimwe. Iyi ndege ifite ikibazo. I mean, you said there's something physically wrong with the plane, right? No, not anything that's going to cause hallucinations or visions. Kuko biri kose ikintu kiri muri iyi ndege kimwe cyatuma none ibintu bidahari bakabona ibintu bidahari. I don't know what would cause us to see the things we saw. None se turamenya icyateye bino bintu turimo turabona ari igiki. Okay, well, let's start from the beginning. Kadutera byatangiriye. Storm started soon after takeoff. Pre-check was fine. Luggage was. Turumva inkubi y'umuyaga y'ikirere yatangiye aho twamariye gupakira ibintu ariko tukiri kujya n'indi dupakira imizigo. Ibintu byari bimeze neza. Mr. Peck in 25A. Rwose twamaze guhaguruka. Mr. Peck, he claimed that he saw something unusual. Uriya musore Peck yavuze ko abonye ibintu bidasanzwe. Bavuga ko ngo yanyweye bya kitapimpa marijuana. Off and then he got. Agiye mu bwiherero nabwo yabonye ibintu bidahari. I know what I saw in the bathroom was weird. Ntabwo nabonye muri bathroom byari ibyanyabyo. Narebye muri miruwari mbona umugore utwite. Utari kubona ikintu cy'umurata aragenya. I couldn't get the door unlocked.
nibwo umuryango wananze gufunguka. It felt like it was being held from the inside. Ikibazo kiremana indani rero. Oh, I mean, there's nothing physically. Ariko rwose mindani nta kintu kiri physically. And lost power, and we fell. And then the food was spoiled. Wasanga cyagiye umuriro wagendaga ari ibintu byamenetse. Earbuds. Je numvisha umudamu arimo arasakuriza muri ekuteri zanjye. Ambwira ngo umwicanyi ngo kwihorera ngo bikomeze. Asakuza cyane. Scream what? Asakuza avuga ngo iki? At first it was whispers. Gambere abanje kumeze nk'uvugiriza. Birasa kuri yongera. Said murder. Akajya avuga mada ubwicanyi. That's when my phone stopped working. Nibwo telefone zarekeye gukora. Mine too. Naye telefone yanjye yavuyeho. Narezi kari yanjye gusa kumenya zanyu zavuyeho. Screen. Je screen yanjye yabanje gukwama. A sonogram. A what? Cyangwa ni sonogram. Can you take pictures of babies? Jeneri manda foto y'umubebe uri mu nda. You're a pregnant lady? Bona umugore utwite. And then Ryan going crazy and attacking Jack. Nuko bantu batajya gusera Ryan yataka Jack. Umuzimu winjiye muri Ryan. And murder on the outside of your window. We murebe hanze. Mwana kwizijana mwana kwanditseho ngo mada. Ubwicanyi. Nakubwicanyi. So, what are we looking for? Ubu rero twibaza turashaka iki? Start. Turatangirira he? From around here somewhere. Ko biri kose ibintu biri hano mu ndege. Well, it all started in the front of the plane. Ako biri kose byatangiriye mu ndege. But I already checked the bathroom though. And we've been up there most of the flight. Tukibaza na mbere ko indege yaguruka byagenze bite? That wouldn't explain the phones or the overhead bins. Tubibaza amatelefoni yabanje kwama mbere ya byose. Or what happened in the cockpit. Hanyuma sandi byagenze bite? Mwana twaraburije. Guys, okay, listen. We just need to find the source to what Dukeneye kuba twamenya source y'ibintu byatangiriye. the hell is going on right now. Umbano Ryan yarakangutse. Ryan yarakangutse. Ryan eba muhambiri. Yewe ndi yeki. That's on purpose, kid. Mwana mutiyangane. You attacked Jack. Watatse Jack mugenzi wawe. Crazy. Hanyuma mwana wari wasaze. You know why would I do that? Mwana niyo mpamvu satuma nataka mugenzi wanjye. Ntago heroin cyari kikurimo. Ntago reba mwatatse. For all of us, but there iri joro ryatubereye ribi kuri twese. has to be a perfectly reasonable Ariko biri kose ari impamvu ituma tubona ibintu bidahari, tubona abazimu. explanation for all of Dukeneye rero umuntu adusobanurira ibiri byabere ni biki. Many places to look. Dusaka indege yose rero. If not the cabin, wasanga atari hano, wasanga ari ababika imizigo. what else is there? Wasanga harimo ibintu bya nyabingi bapakiye mu ndege birimo biratuzonga. And now we have that word written on his window. Ibintu byatangiremo indani none tubonye ijambo ryanditse ku kirahure. Yeah, but we can't check outside in the wing right now. Ntabwo twajya hanze y'idirishya. Ibibazo biri mu ndege ndani. Wow, no, Marshall. Is there anything on board that's out of the ordinary? Mwareka tukareba ibintu mwapakiye mu ndege byose. Nothing that I know of. Ibyo ntacyo mbiziho. Special packages from museums, no. None se nta bintu mwapakiye nk'ibintu bya kera baba babimura muri mize. Dead soldiers being transported. Urana nko muri mize hari bafite nk'amagufwa y'abantu bapfuye, ibintu by'utubindi bacuraguriragamo. Home from Afghanistan. Ibintu byavuye muri Afghanistan. What do you say? Uravuga ibikisi? I mean, objects could be conduit for spirits. Bashaka kuba barafashe nk'ibintu byabaga muri mize y'ahantu bifite imyuka bigikoreye. Bakabishyira mu ndege ikabihura n'ikibazo. Okay, so if there's nothing on the manifest, what? Niba nta kintu twabonye dupakira ibintu mu ndege kuri manifest. What were you saying? Harya wavugaga ngo iki? When? Iki? When you said you fell through the floor, where did you go? Harya igihe wikubita gasi uri mu bwiherero wagiye hehe? The cargo hold, I think. Why? Nabonye mwapakira imizigo none nibonye nishidutse ndi. Kubera I saw that too. Nibyo nabibonye ubwo nikubitaga hasi. Back against the seat. Nabonye nikubita imbere yaho nari nicaye ariko nkabona ndahantu mu mizigo. Baby. There was someone there and ubwo nikubita gasi nabonye hari umuntu arundi ruhande. I felt like they needed my help. Ariko nabonaga bonasa nabafite ubufasha bwanjye. Kombe dore ganja planta. Brian, there's something happened. Uwo muntu buryo yavugaga asa nkaho hari ikintu kibi cyamubayeho. Something bad. We have to go down there. Abo tujya hasi aho babika imizigo. Having visions of kwari mpamvu twese turabona ibintu bimwe kandi tukabona ibintu bidahari. Twese tukanagwa hasi tukisanga turi ahantu hamwe. The luggage. Mu mizigo rata mu mizigo. Wabajya mu mizigo. Speak up. Ngaho vuga. The luggage. I don't know what's going on, but it isn't going to solve anything. He said we need ourselves.
afande nungubite something to do with this. You are in a big world of hurt. Do you understand? warwane ngasanga ari ibintu wakoze biri mu mizigo bifite aho bihure n'ibibazo turimo urahura n'akaga. How? Gute se nabikora? You tied me and put me. Mamirira muna bereza ateje ibibazo mambiri. Cut him loose. Muhambure umusore ararengana. Twamuhambire tuzi ko ari umusazi. Ariko turana kari ikibazo rusange. Bathroom. Miss, would you happen to have any scissors? Please. Atiracho muzanira umukasi tureko ari kuntu twamuhambura. Bamuhereza umukasi. Zana umukasi hakuno. Don't make me regret this. Wacyana udatuma nicuza kuba ngiye kugwambura. Nati ntabwo uri bwicuza. Bana shimwe. Okay. Here's what's gonna happen next. Yara mwumva ibikurikira. We're gonna go back to your seats. Bana mwese musore myanya yanyu. I'm sorry. Hari abari bujya hasi barebe iyo mizigo. Go down to cargo. Bana munamere ko yajya mu mizigo. Do you want this to come to an end or not? Because I got wa mukobwa ko muzangu kujya mu mizigo ushaka ibintu birangiye cyane birangire. Cover all my bases here. Dushire ko twamenya ibintu byatangiriye. I'm going with you. Turajyana. Sheri. Not going with me. Na hanu ibuje. No. It was speaking to me. Ichi diamond twavuganye. Nakibonye. Gonna sit up here and wait for someone. Nago nakujana ngo negenda ko kirugaruka ngo kinzonga. Else to figure it out. Genda jayo ngo bakwe cyari cyo. Ndagenda. You're not going. Nahujya rero. Naye ndagenda. Let's get back to my wife and my. Nanyira ninje muri ndege kujya nsanga umuryango wanjye uri n'umugore wanjye. Nago rero bamwe ngo ari cyazo musinyijemo. I'm gonna help you. I have your 6 men. Mwana nje nkuri inyuma. I have your 6. Doing my job right now. Yo mwana akora akazi kanje kanje. Amasho. You stay here. Sheri guma hano. And I'm gonna go with the marshal. Yakanje na ba masho. Please stop. Yes, murekere. Mungurikire kwanza mungurikire. Bava mu byo guharira. Bintu byandagenda urasigara baragenda abahamagara bose. Bakiraho namajwi mwumvara. Bazana baca bajya mu mizigo. You guys are gonna have to be quick. You can't see me. Nezere ko ibyo mukora mubikora vuba. Strong enough. Mugire vuba mwihute gusa. Okay. Fata gatoroshi. Naruja mwumva ruborogara. Ntacyo mwumvishe. Umve. Mwana rirakaza muzanyira mu bandi ibyo nikira. Baby. Numvishe ijwi ry'umwana. Ndani. Ndasa nabona amaraso menshi. Guys, what's happening? Genda bikira. I thought I saw something, but it's gone. Bonye ikintu kimeze nk'aho inda yavuyemo. Bonye ibintu bidasanzwe. Yagize gutsara ngo nabuye ariko se. Mbere yabo. Hey. This is bad. Ni bibi cyane. Datawe. Hey. Fora ariko. Barabona ibintu bidahari. Maneke jya gucomona. Urasa ngaho yabyaye. Nangije. Abana America code. Kurikiza amaso. Yeah, Steve, wanna grab that? Kirimo kirajya mu bikapu komeza imbere. Baje mu bikapu. Harimo ikindanira. Guys. Babandi. Babona mu dufoto twinshi tw'abakobwa. Bagiye bapfa. Babonamo inyundo. That's blood. Binikira. Ana amaraso gusa. Babonamo ibintu bimeze nk'aho. Typical serial killer. Banza rumwicanyi ruharwa kabisa. What? Harimo na za souvenir. Harimo n'imisatsi. Okay, Mafoto agiye atandukanye. Where's the woman that ran towards us and disappeared? Hasi umugore watwatagara hehe. Holy Mary, Mother of God, that's Mana nyagasani bikira Mariya wi. Bag belongs to someone on the plane. Uko biri rwose igikapu ni cy'umuntu urimo hano mu ndege. Okay, whose bag is this? Yaba ari uwe mwicanyi rero. Igikapu ni icyande. Sasa buri gikapu ku kibuga cy'indege yashyira ka etikete kandi cy'amazina ya nyiri igikapu ndetse na nimero ya passport. Ntabwo bishoboka. Ntabwo bishoboka kumbe pilot yako. Pilot uko twaye. Pilot ari kurya inyu naseka. Pilot yarariwe. Arabaje hakuno. Babonye aka etikete bumwashyira kuri manifest. Kanyiri igikapu. Bazana n'igikapu. Who that?
iki gikapu cyuzuyemo udufoto tw'abakobwa bagiye bicwa benshi babicaga bafotora baca mu baturage Bombe Ryan nawe hafungiye kwa piloti baragana urukapu wakomeje gucika usa nkaho utazi bijya mbere mba mwakayemwo ba hano hantu ntwarira indege masho I don't know if you've noticed, but I'm flying this plane by myself. Yo mama biziko ntwaye indege n'inyange na mwakayemuza guteza akavuyo ejo ni rerire It's right here. ntago rero mpamvu turi hano Do what? uzi mpamvu turi hano bavanayo bwa bufoto aba ni abagore wishe cyangwa nje nishe arabaseka nje nishe You serious? manu ni seriya cyangwa What? wewe bivuga umuntu mwanda That? ahubwo imbwira nabi Whatever you think's going on, iyo kazi ndimo n'ibiri kujya mbere ntabwo ubibona I'm sure you know protocol. hano harimo naguza protokoli I'm not gonna be able to follow protocol right now. ntabwo urubaje guhakurikira protokoli ko ntabwo nibwo agahenge What is this? n'abano bantu bari muri indege ntabwo baguha agahenge Just on the ground. reka maze ngere hasi Wait till we're on the ground. No. reka maze ndandinga indege tundi tujye guserera Where did you get these? ibi wabikuye he amafoto y'abana bana abakobwa ba What is this? bana nyaga ibi nicyo ariko What's wrong with you people? I don't know. ntabwo mwasaze cyangwa Lie to me. What did you do? wimbeshya What did you do to her face? bano bana mwabona bishe cyangwa Women in these photographs are the same women. aya mafoto turimo turajya tubona nibo bana abantu barimo baragenda babona muri iyi ndege In your bag. ubundi ni gute amafoto yageze mu gikapu cyawe niba atari ibyawe Jack Captain These aren't my. ntabwo aya mafoto ari ayanjye kandi munyizere urimo urabeshya cyangwa fata ku mbunda maniga nani nacurika indege abature dupfa neza kindi zibaruke dore ngarayiporomora bugare dore ngarayiporomora butosho aya tayare dore ng'indege iracurama aya katurore hano hari ikinjiye muri kananga mugire vuba mwihorere afata n'undi muntu tayari Diamond yinjiye muri kananga Diamond yinjiye muri kamananga ati kwihorera agiye kumukubita Diamond muvamo teye indege nayo Diamond imuvamo yicomeka mu wundi Diamond imeva muri umwe yicomeka mu wundi revenge kwihorera tayari nawe mucomokamo Diamond yicomeka muri mwana wabona mamagi tayari nawe arashaka ko yica kwihorera araboroga ijambo rimwe kwihorera Diamond muvamo yinwanga mu mukobwa raka kwihorera sasa yakatana indege Diamond muvamo iza hakuno irakomeza yinwanga muri kagakobwa ka Daniela afata piloti bana piloti yarisha abakobwa benshi yateraga amadaka bivugana aya katurore anaga ka Alice ku ruhande akawe kashobotse indege iracurama Vice Flight 666 anacyari midaya da Premier for really GT Business Group AGT.net aya tayari indege unda kure oya yaratafata indege oya atangira guhangana n'uyu mushyira hasi barayimutunga oya arwana n'indege Ryan arwana n'indege Ryan yagaruye akengi barongera asubiza mu nzira mugenzi we yagahwereye Daniela Sheri Manza sheri bitagenze neza What happened? bigenze bite arapfuye cyangwa arangije amuvana yamuzana hakuno muhambiri umugabo sinzi yakoze ibiki I swear. ndarahira ntacyo nakoze Save it. ahubwo ugabanya amagambo tuze ndege tayari
indege yaje mu mugaga indege yaje mu mugaga ko Maniga ashaka kwihambura. What did you do? Wakoze ibiki? Don't know what you're talking about. Ntago ibyo uvuga. Yeah, I got it. Rekura umudamu wa Brandon ajya gufasha ni mugenzi. Tell me what you did! Dore byakoze ntacyo nakoze. Ayivanayo. Ahubwo umva ngubwire. Now I will end you where you sit. Ndashaka umbwira ibyo wakoze cyangwa urasira hano wicaye. Nothing I did matters, okay? Ibyo nakoze nta gaciro bifite. Austin. Hey, none of it matters. You're gonna ntago bingombwa. Killed. Come on. Yes, rega n'umuntu murapfa. Hey, come on. No. Not everyone. Ntago twese turi bupfe bro. Ntago twese twapfa hejuru yawe. No uri bupfe wenyine. Ndege! Birongera birazamba. Mugabo arangije. Yivuga nawe ndi wa US Marshal. Arwana no kwihambura. Arimo aragenda. Atarabuja. Dore umuzimu nguravayo. Uteruye akana mu ntoki. Byagenze bite? Dore Maniga ngo aratitira. Ndakwizerekera. Arangije. Ntabwo wabikora. Mande zose. N'abakobwa gusa. Ntabwo amakosa ari ayanjye. Bwambere ntabwo nayo mbigamije. Bwambere byari impanuka. Bwambere byabaye binungwe. Kumva abakobwa yagiye atera abakobwa mada. Baza kumbwira ko batwite akabivugana. I was scared the first time. Nari mfite ubwoba bwa mbere. Ntabwo nari niteguye kuba nabyara. Indani muri jye. Ukabivuga abo yicishije inyunda abo yateraguye ibyuma. Abo yakase imisatsi. Ya misatsi babonye mu gikapu. Bwari bice nabo yiciye muri piscine. Ni Jack. Stop! Nani gutahagarara. Ndabingize. I'm sorry. Please. Ndabingize. Bakobwa nkasa. Uziko nabihagarika. Nabingize mu mabarire. Nta kintu nakoze. Ndakora buri kimwe. Abo yateye inda bakashaka kubazikuramo n'ikibazo bamuterurira abana baramuhereza. Agize gutya kumbe yivuyemo. Tangije. Wa mugabo we SR Marshal. Batangira guserera. Batangira kurwanira imbunda. Abaturage bose bamenye ukuri. Yarema aravuga ko mena n'umuzimu wari uhari. Bukarage Brandon nabaza gufasha. Brandon sheri. Fata ikigabo kirakomeye. Kimutunga imbunda. Bararwana ariko. Kirakomeye. Barwanira kabunda. Jacques arakomeye. Mirana amsenzi we. Afata Daniela. Ibyo zara amakosa yanyu mwabasenzi mwe. Akiraho aragangarara. Tangira kumva amajwi y'abana mu matwi. Dore umburusa kungo rwaza ari rwinshi. Dore bose ngo barameneka amatwi. Akiraho inyuma ye. Nyuma sheri. Mon bébé. Sheri. Oh. Sheri. Yamumenya amatwi biramusakuriza. Bana batangira kugarura ubwenge. Maniga rangije cyafashe ikiganza cyitonze. Yitonze rwananwa saya Ufa bas. Maniga
yamaze kurasa abantu nawe abona umuzimu we yibona amubo yishe batangira kubona umurambo we tangira kugeramo ubwoba ariko nubundi nawe yamaze kugerayo yamaze kugera mu bazimu Terenguri ya mu kirere yaka Everybody please hang up Yes mwifate mwicare mwifate abashoboye mwicare mwambira umukanza byakomeye rangije bambara M-Sentiri ngikiri ikibuga JFK Center ni ndege ya Japan US 57 irimiraza hano nukuyiparika hey ayari mu Zimbabwe hano ni Puemuro San Vitesse hano hey ayari giri ya mumuji Brace! Bareka nabi tu ari ibintu ubona ukabona ko genda igonga iminara brother ndagufite I got you ujanye atari I got you arya kuvuga ngo I got you na gacu ari maravuga ni I got you ni cyongereza ajya cyumvikanaone cyaba America Seri I got you nawe ndege Chana matara Chana maremare Yane zindi ziri mu nzani zibona nawe hari ikibaye ziba basha ku ruhande mwifate hano tangira gusenga ati yaba yapareka yarandikaga Nyabarongo ayare Airot parking mbaya Chabita crashing highway Deje yara Dani Meze neza wakapfa urabona njye meze neza hey ntabwo byoroshye police bantu zari ruhukije bashima Imana ariko mugenzi ndamuvuga ati nandi hagati y'urupfu umugabo yasomye impeta ye uyari inywere tujini twiwe yumvishe ubuduha bwa polisi amenya ko bageze ku butaka it's okay I got you Ryan yari yahamutse Mana jimwe sheri rebera ikibuga Imana ishimwe ndacyaga filmaro kagenzi bayitaga Flight 666 yari da premier mide ya da premier for real aracyari Sankara da premier ku biganiro by'ubwenge mwabisanga kuri YouTube channel yacu ariyo Sankara da premier mwibagirwa gukora subscribe like share na comment kugira tumenye ibyo zatubagezaho n'ibyo mwakunenze ayari da premier for real aya